श्रीमन्त शंकरदेव सेलाबर आन्चलिक कमिटिनि हेफाजाबाव कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव दिनैनिफ्राय जागायदों फालांगि मेला। लांहिनि फालांगि मेलाखौ श्रीमन्त शंकरदेव संघ सेलाबर आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि कुमुर कान्त बराया बेखेवनानै होबाय। बोहैथि दाननि 20 खालारसिम जानो गोनां बे फालांगि मेलायाव आइजोफोरनि देलायनाय, गहेना, मेखेला सादर, सि जोम बायदिफोरजों लोगोसे दंफांनि फार्निचार आरो गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोर मोननो हागोन होनना मिथिहोदों। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজি আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ চেলাবৰ আঞ্চলিক শাখাৰ সহযোগত আজি বাণিজ্য মেলাখনি অনা হৈছে। গতিকে তেখেতসকলে আজি এই বাণিজ্য মেলাৰ উপলক্ষে আজি আমাৰ ইয়াত নামখেৱা এভাগ আয়োজন কৰা হৈছিলে। লগতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানভাগ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সভাপতি কাৰ্বি আংলং জিলা শাখাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত কুমাৰকান্ত বাপজনা তেখেতে আজি এই বাণিজ্য মেলাখিনি উদ্বোধন কৰিছে। গতিকে আমাৰ তেখেতসকলে মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি এই আমাৰ এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ চেলাবৰ আঞ্চলিক শাখা নামঘৰত পদাৰ্পণ কৰিছেহি। তেখেতে মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে থাকিব। গতিকে এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। কৃষ্ণ আপোনাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী কিছুমান থাকিব, যেনে আপোনাৰ ফাৰ্নিচাৰ বস্তু কিছুমান থাকিব। লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন আ অলংকাৰ আইসকলৰ বাবে থাকিব আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জনজাতি লোকৰ বস্ত্ৰসমূহ থাকিব আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মেখেলা চাদৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আইসকলৰ বাবে এই সামগ্ৰীসমূহ থাকিব। ঠিক আছে, তেওঁলোকে হয়তো কিতাপৰ হেৰিও থাকিব পাৰে। সেইখিনি আপোনাৰ गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।